Lenaneo le kenang ke le leholo la sedumedi makgulong a matala. Bakeng sa ho bapatsa ho Lesedi FM ho bobebe, e ka ba radiong kapa ho di-social media tsa rona. Ngola email mme o e romele ho sales@lesedifm.co.za. Lesedi FM ke molelo. Dumela momamedi ye motle, momamedi ya ithatanga. Khotso ngwane somoreneng wena ya ratwang ke lehodimo. Dumela. Ke na le bonnete bo tletseng ba hore ka jeno o tla tsamaya le nna. Ha ke tla kwano ke le ka utlwa pina e re le kunutu le morena. Itse ke utlwa pina eno ka tseba hore le wena motsotsong ona o le kunutung le morena. O mmolella tsohle tse o kgathatsang. Wa di bua o tshabe o bua ka tsona. Ore tsena morena di ankgathatsa. Tsena morena di kgathatsa pelo ya ka, di kgathatsa moya wa ka. Ha ke phomole ke tsona. Ka ba o ya khutlwaneng sa hao. Ore le kunutu le morena. Makhulong a matala. Ha o le tseleng, o nka leeto ke kopa o hlomphe melao ya tsela. Nako ena ke nako e mpe haholo, re matsatsing a Christmas hona jwale. Re matsatsing a re reng happy. Re matsatsing a hona jwale. Ha ke batle hore ngwana hao a o hloke ka Christmas ena. Ha ke batle hore moratuwa wa hao a o hloke Christmas ena. Hlompha melao ya tsela. Khanna hantle. Tloela o khanna o nwele. Koloi a o tsebe. E tla o roba koloi. A o tsebe koloi, a tsebe le lebitso la hao. Wena o ka ibitsa ka mabitso a mangata empa yona ha o tsebe. E tla o bolaya. E tla bolaya batho. Khanna hantle. Tsamaya hantle leetong la hao ka jeno. Mme ke o bone ebile ke utlwile hore o kene sepetlele. Lesea le se le teng. Botle bo bokalo. Botle bo bokalo. Karanano le na makgulong a matala. Ngwaneno re molla ka letsa katlao le mahlonono. Ha re holele. Re molla ka letsa katlao le mahlonono ha holehle. A re holele. Ke utlwile hore wa kula. Ke utlwile. Ke utlwile hore lapeng thabo a iyo hobane wa kula. Fola. Ebe ka modimo ka jeno a ka etela sepetlele se seng le se seng. Phamisa letsoho la hae. Wena ya sa tswa hlokahallwa. Modimo no wadimile. Mme o boetse o latile. No wadimile modimo mme o boetse o latile. Khotso ha ebe teng lapeng la hao hle. Lefu le seke la le qabanya. Ke a kopa hore lefu leno le hlaileng lapeng mo le seke la le qabanya. Hona le batho ba sa buisaneng ka jeno, ha ba batlane ka jeno, ba hloyane ka jeno. Ha ba etelane ka jeno ka baka la lefu. Ha sale ba qabana ka baka la lefu. Ba hloyane ya mauba, ya maubane, ya maubeng. Ha ba batlane ho hang. Ha ona mo ba kopanang teng ka baka la lefu. Ke ne ke kopa o seng ona Karanano la makgulong a matala. Hore lefu leo le hlaileng lapeng le seke la le qabanya. Lefu leno le hlaileng mo lapeng le seke la le qabanya. Ke a kopa. Ke a kopa. Ke a o kopa ngwana mme. E re ke fete he. Motsotsong ona ke tla ho yena ya sa tswa fihla hae lapeng. Oh, ngwana mme. Ngwana mme kena ka khotso. O tswa mo o tswang teng khotso hle. Lesedi FM le hae le mofuthu. Motho motle bophelong ba hao. Ona le ntwe kgolo e ke kopang hore o ithute yona. E ba le phapusi.
e ba le phapusi bophelong ba hao yeo ka yona o ka kgonang ho emela marumo a lefatshe ore monna enwa yeo ke ileng ka bala taba tsa hae ore ba le phapusi e kgonang ho emela marumo a lefatshe ore ba le phapusi bophelong ba hao yeo ka kgonang ho emela marumo a ka tlang wena o sa lebella ore tshwana le raditebele yeo reng ha kena sedikadikweng sa ditebele a tsebe hore ho ka nna ha hlaha motoba o matla a sa o lebellang wa mollahla fatshe wa bona hona jwale o sa tswa kena lenyalong hona jwale bua ditaba tse hlonolofatsang lenyalo la hao bua ditaba tse hlonolofatsang lenyalo lena leo leng kare ho yona o ske wa bua ditaba tse sa hlonolofatsing lenyalo lena la hao wa tsona le batho ba bang bao ba memang meketeng ya hao ya lenyalo hore ba tlo bua e mong ha fihla o tla utla re nyala o hona le mantswe a batho ba ngata ba sebedisang ha ba bitsitswe hore a tlo bua lenyalo la motswalle kapa la motswala ara wa bona o tla bona bile a yema ka o phapha mothenwa tla mona bile a yema ka bohlali kore a ipona ha yema utlwe a re nyala o qetela wena momamedi o a tseba hore ba reng hlonolofatsa lenyalo la hao ka dipuo tsa hao hore o tlo seke wa phoqahala le hlonolofatse tloela yena ya tlileng yo mo membeng yeo le motswalle wa hao mo tloele yeno wa meno wa khale a ka kgenwa yeno ha hola ke ka wa kgonang ho bua ntho eno a e buileng hore nyala o etseng hape ntho engwe tlamileng o e hlokomele lenyalong la hao wena abuti o ska etsa appointment o sa itsebeng ke a kgona ke miss call o ska wa etsetsa lenyalo la hao appointment yeo sa itsebeng o ska wa etsetsa lenyalo la hao appointment yeo sa e batleng o ska wa etsetsa lenyalo la hao appointment ye tlang ho utlwisa bohloko bophelo ba hao kaofela ona le batho ba ratang ho bua ntho tse ka reng tsena jwalo ka ha a le lenyalong o tla utlwa motho a re nna ha nka fumana mosadi wa ka le motho ke tla mo etsa tjena le motheno nka mmolaya le motheno nka mo etsa tjena a gore ko qoqele palenyana e khutshwane fela e moruti mong a ileng a bua ka yona kgweding tse 4 tse shweleng ore o na le o yengwe ya ditoronko tse tsebahalang kwanong Afrika Borwa a ilo rapella batshwaruwa o fumana motshwaruwa e mong ka fueng dilemo tse 45 toronkong ore moruti ena o re ha bua le rona ore ho yena moruti ke a itshola hobaneng bekeng ya pele fela ke kene lenyalong ho ile a fihla ntho ena hore ha mosadi nka mo fumana le monna e mong ke tla mmolaya ke tla bolaya le monneno ke tla ba thunya ke tla ba etsa a re ke a itshola hobaneng kile ka bua dintho tse jwalo e re ko jetse momamedi ye motle momamedi a ratwang ke le hodimo
o bua ntho tse jwalo lenyalo la hao le o mosadi wa hao o etsa appointment jwale o fana ka appointment e o sa itsebeng yona ntho yeno a ileng a e bua ya etsahala kore o fa mangelo ya satane ho hlophisa appointment ena e leng ka kelellong ya hao ore ka nnete tsatsi le leng o ile a fumana molekane wa hae a ena le motho ore ya re tsatsi le leng ha fihla a fumana ho le jwalo ke ka ho a leng tronkong ka je mamela mo mamedi ntho e buang eno ye o e buang wena ausi waka ye o e buang re nna monnaka hanka e ka re ke a o bona ha o di bua dintho tsena o di bua le metswalle ya hao metswalle ya ni ya menwa khale yana menwa khale bana ba sa kgenohang bana ba itseng ha ba hola ho hang ha ba ka ba tswa meno ha e sale ba dutse ka menwano ha e sale o tloa ile bana ha e sale o tloa ile bana ba dutse ka dikepi tseno ho fihlela o dutse le bona nna o vetse ya monnakang hey o tla tronkong e tlhonolofatse lona nyalo le lerato lena la hao wa tswa o tla batlela monna wa batho ba mmolai hobane o hloleha e tlhonolofatse wa tseba hore ngwaneso e ko bolella o tla batla batho o tla reka batho hore ba bolaye mosadi wa hao ka ntho e bua yona ntho e buang eo a go iposetsa satane man wa tswa re satane o na le tafole nngwe mmakatsa satane o na bana wa tswa mohlakeneng ke raha tafole ya satane mohlakeneng ke raha tafole ya satane ke ruetse seeta ke tla o fa hore na ene ile size mang ha ke ne ke raha tafole ya satane ke raile o seng ka tsatsi leno ba tshwere kopano ka 5:30 o seng ka satana tshwere kopano ya 5:30 o seng 5:30 a fihla moramotau motle bua ntho e o hlononofatsang bua ntho e tlang ho ausi sheba bona hela ausi hela mamela tloela o bua ntho tseno tse o di buang tloela o bua ntho tseno tse o di buang tse o di nkang metswalleng ya hao kwana tloela o di bua hore wa bona nna jwalo ka nyetse tjena ha ka etsa tjena o mo etsetsa appointment tloela o bua ntho tseo ausi tse o di nkang bo ausi bale ba di khete tsa zipi tse sa sebetseng tloela o nka ntho tseno mono tloela o nka bale wa itseba rekereane ya bankeng e tlamang skete tloela go ya mono direkere tseno tsa bankeng tse tlammeng sekete motho a ba tlo bua ntho tsena di buang tloela re bo tlo bua dintho tse jwang ntate wa ka o a sebetsa mme o sebetsa ka ntle o sebetsa hole tloela o nahana dintho tseno tse o di nahanang o etsa appointment e si kore o fa satane le mangelo e sebaka sa hore ba etse appointment ena ba be ba ikopanye satane o tseba ho lo appointment satane o tseba ho kopanya satane o ikopanya satane ai satane o tseba ho kopanya le mangelo ya hae o tseba ho irala man satane o tseba ho rala ha ona ntwe satane sa tseba ho irala o ska ba palla satane wena maina hona le ntho a kileng a bua tsatileng wa tswa mfokeng eo ke mo profeta maina ke mo profeta hona le ntho a kileng a bua ke molata metsotsong le mehlano pele ho hora ya leshome ke molata mofokeng e mo ke lata ngwana chief jwale ke lata ngwana chief hobane wona mohlane ke ra tafole ya satane ke ne ke kwetse menyako o itsa tafole ya satane sheba ka utlwa hweletsa a re tau ka re maine se ke raile tafole ya satane mofokeng e motle dumela hle ntate Matau dumela mofokeng ntate Matau mofokeng dumela phoka dumela
Ntate Motau. Ka Mofokeng wa ka ngwana mme hlononofatsa ditaba tseo di buang ka nako tsohle. Go fa sebaka. Ntate Motau. Lenaneo le matla. Maine. Lenaneo le matla. O tloa mo o qadileng teng. Mofokeng wa ka ke a leboha. Me Ntate Motau katamelo ya rona ka jeno. Hai. E tlo thusa nna le momamedi hore jale bophelo ba rona bo tsepame hantle. Bo tsepame maine. Ntate Motau ntumelle le nna ke khutlele morao ho wena. Hey. Pele o tla bua ka mantswe a re bua hlonolofano hodima bophelo ba hao. Mofokeng wa ka hle. O qadile ka mantswe a re jwale ipe hantle. O be le phapusi e tlang ho etsetswa marumo. Kakata phoka. Phapusi e tlang ho etsetswa dintho tse no sa di lebella. Phapusi Ntate Motau e tlaba le dinkgo tsa dikgapha. Phapusi Ntate Motau e tlaba ho ba le moalo ho yona Ntate Motau o phomolang ha pele ha e khathetse hore momamedi a be le phapusi. Ntate Motau ha ntse re le mmeleng ona. Hallelujah. Ha re ntse re hema. Hallelujah. Ho na le boima bo re phelang ka hare ho bona. Oh yes. Me ka le ho nya lenaneo momamedi ke mpa ke hopotsa ditaba molomo. Bua Mofokeng. Kapa ke mpa ke hopotsa molomo ditaba. Bua phoka. Ntate Motau hore e ba le phapusi. Amen. Yo marumo a tla ho bewa ka hare ho yona. Ntate wa ka. Jale wena o notsele pele o Ntate Motau ngere ke mpa fela ke hopotsa molomo ditaba. Kakata phu. Jale Ntate Motau haiba ho na le phapusi e jwalo. Yo yes. Re a thusahala hore ha dintho di etsahala. Eba Ntate Motau re a tseba mo tshepo ya rona e leng teng. Amen. Ha dintho di etsahala ha re etse dieto tse tlang ho lematsa maphelo a rona. O ba re na le phapusi e behileng dintho tseo. Me phapusi eo re Ntate Motau re ineile morena Jesu hore e be yena a e laolang. E be yena a sebetsana le yona. Me Ntate Motau ha e be nyaneng e le siyo. Re tlo etsa diketo tse fosahetseng. Ntho nngwe hape re lematsang ke ena. Ke ho ba le ditebello. Hallelujah. Metebello tseo ba re serere e hlile ke qalo le qetello. Maine. Athe Ntate Motau sebupuwa se bitswang motho ke sebupuwa se nang le maikutlo. Ke sebupuwa se reng ha se robetse hosane nako tse di se a fetoha. Jwale ha o sa etsa phapusi ya hore motho yana a ka nna fetoha. Ntate Motau ke hona mo re nang le bothata mo re yang teng ke bona Ntate Motau. Tsama Mofokeng. Wa tsaba ke Ntate Motau ha o sena phapusi. Maine. Ya o jara le dintho tse o no sa di lebella. Maine. Ha o kete wa ba le phapusi ya hore e tla kenya dintho tse ka etsang Ntate Motau ha wena o di jere o ka lahlehelwa ke kelello. Wa tsaba ho na le lenyalo le ileng la fela. Monna le mosadi ba tata hore I do. Kodilo lena ke a tseba ha le ka le phamisa fela. Maine le kale. O tsebe le hodimo hona le morero momamedi ha ke tsebe o mametse nano lena o no kae. Empa o tsebe ka matsatsi ohle ha o utlwa kodilo lena. O tsebe hona le phapusi e bulwang e lokiswang. Amen. Ha ke tsebe na ke strateng sefeng Soweto. Ha ke tsebe hore na ke strateng sefeng Northwest. Ha ke tsebe na ke hokae Bloemfontein Ntate Motau. Kodilo lena ha le phama ke rona le lenyalo le ileng la fela. Maine. Ntate Motau wa tseba ka mora lenyalo
ho na le ntho ba ibitsang reception. Jwale dimpho di tla ntshwa teng jwalo ka ha o bua ho tla ba le dibui tse hlophisitsweng. Hathe o sienwa ka nnete mme Matsale ka pelo e ntle a amohela ngwetsi ya hae. A rekile mpho e kgolo. Ibile a batletse ntate Motaung le cake ka thoko. Cake ena lahla a ba laela ha ba e etsa re e tletse ka hloko. Bua Maine. Momamedi re bua ka taba ena ka mantswe a reng o nnomane le phapusi ya dintho tse o sa di lebellang. Bua Maine, bua. Jwale ntate Motaung ba laetse hore ba etse jwang. Mme a fane ka molaetsa. Fane ka molaetsa o matla. O ngotse hodima cake ntate Motaung dimpho di tswile mme ya tsebang thapelo. Pelo ya hae e nepahetse bakeng sa ngwetsi ya hae dikomiki tsa fapana. A ngotse molaetsa kukung ena. Ngotse hodima cake ena. Wa tseba ho no ngotse molaetsa. Temana ya 1 John chapter 4 verse 18. Ntate Motaung ehlile e morao mane. 1 John chapter 4 verse 18. Mme o itse ha ba ilukisa ba bolella re moraka wa nyala ke batla ngwetsi ya ka ikutlwa ya mohelehile. Kutlwa ya mohelehile jwale caking ena a ke lebehe temana ena. Ntate Motaung temana ena ke bukeng ya pele epistolong ya Johane kgaolo ke ya 4. Temana ke 18. Ntate Motaung wena nna ke tla bala 1 John. Wena ke kopa o ye ho Johane. Nna ke tla bala epistolo wena ke kopa bala evangelism. Banna Maine o reng jwale? Wena o ya mane synoptic gospeling ya mo ntate Motaung evangelism ya Johane. Le qhepe. Nna ke tla bala epistolo ya Johane. Mphele qhepe. Ntate Motaung o bala ntate Motaung ke kopa le qhepe wa di bitsa jwale. Ntate Motaung e re ko fekepela ha ntho ha o ke ena 845 865 865. Ntate Motaung momamedi ha o tlo re na ntate Motaung le moruti Maine na ba o kae. Re ntse re tshwere motho a le mong empa nna ke epistolo. Ntate Motaung ya evangelism nna ke tlo bala pele hoba e ne hlile le morero wa sethatong. E ba le tsona modimo le selere temana ya 18. Le re ha o tshabo le rato empa le rato le phethehileng le le ka tshabo hoba ne tshabo e tsamaya le koka me ya tshabang ha phetheha le rato Matsalai me Matsale o na a mo file molaetsa ona empa motho a etsang cake a etsa potso Maine. Ntate Motaung motho a neng a etsa cake a etsa poso a tshwanetse a ngole 1 John. I ngola ile John chapter 4 verse 18. I ngola ke ha o e bala ntate Motaung le qhepella 865. 865. Ntate Motaung ha re ska ba ntate Motaung se ke le pele nna o tsebe Maine o tatile ban hona le mo ke yang teng temana ha o ke ena ntate Motaung evangelism momamedi ska ba ya hole evangelism ke ya Johane kgaolo ke ya 4 temana ke 18 ntate Motaung ya 849 849 momamedi hopola hore Maine mme o tsang ka ntate Motaung Maine ntate Motaung o nka thuso Motaung ka studiong o mo otlanya le mabota o mo otlanya le di microphone. Johane kgaolo ya 4 849 ke ho yona a ke re ntate Motaung wa tsena hore na epistolo e itseng e itse le ratong ha ona tsabo
momamedi motho a neng a etsa cake a lebala ho beha 1 ka pela John he bathong ya ba o ngola e le John chapter 4 verse 18. John chapter what's why e reng maine ntate Motaung hobane o kile wa ba le banna maine a khona jwale o etsa mohlolo jwale maine ntate Motaung jwale o etsa mohlolo ka bibele ma maine o etsa nhle monna ka jeno ntate Motaung o pola tello lerato ntshabo ha iyo mme ya kena ka tsabo phethano ha iyo motho a etsa cake a etsa poso man motho a etsa cake ha tshwanetse a ngole 1 John a ngola e le Johane e le jwalo ya fetola sepakapaka maine ya ha e fihla e wela ha o balwa ntate Motaung o balwa dimpho ya ba maybe lo ho nkebele ebe fihla ke Johane 4:18 ntate Motaung a ko nke ka lentswe la sebudi pelo ya ka ihlolehile ba le papusi pelo bona ntate Motaung ke wa boketa bona le dintho tse ka o lematsang momamedi hopola re se re le reception in ga le onswa mpho te ba loko re cake hai mama e khona ka 1 John chapter 4 verse 18 in pamoto anenga etsa cake 4:18 Johane motho ya neng a baka kuku hai a etsa phoso a ska ngola ntho e nepahetseng a ska ngola verse ka ho ya ka mo mamatsale ya neng a batla ka teng matsale ntate Motaung matsale wa ka ya ba enwa ya neng a baka kuku ore ngola Johane 4 verse 18 ntate Motaung ya ba sebuhudi sene se le teng mohla monene se bala molaetsa ha se bala molaetsa sebuhudi ya ba molaetsa o re bane o kile wa ba le banna ba bahlano how me eo o na leng yena jwale a se monna wa hao ntate Motaung e tlwele hona mo phoso bohlaswa bo ileng ba etswa ke ya neng a baka kuku lenyalo la fela maine lenyalo la fela receptioning moruti maine a di mamantswe a ntate Motaung ha o nona le papusi e re ha e toloka mongate mana eba o na le papusi ya ke hane batho ba utlwile e pa o na le papusi ntate Motaung re lematswa hape ke hore re tshwanetse re lokisa ditaba kore na batho ba ile ba bona ba utlwile ntate Motaung lenyalo la fela mo ya maine ha o se ba bua re ke la nna ka o bona le mohlamonene ore o no se magong lenyalo la fela ba le papusi ntate Motaung hona le more ya nteng e ba le papusi ya neng a baka kuku a etsa phoso a ske a ngola go ya ka moo mme a neng a ratile hore a ngole ka teng mme ntate Motaung hayo o tlo hlalosa phoso ya hae yenwa ya bakileng kuku hayo ka nako eo hayo ntate Motaung ema mo maine re ya mabenkeleng utlwa motjheso ke Lesedi FM motjheso pele maine hai wow ya maine wa bona bophelo ntate Motaung hai
o ka ba le dintho tse o sa di lebella ya maine hle monna o ka ba le dintho tse o sa di hopola maine jwale e ba le phapusi a kere e kgolo nalo la makgulo le re e be phapusinyana e ska ba phapusi e kalo Date Motaung maine ho entse Selemong sa 2025 maine re tlo qetela na ho etsahetseng nyalo lena ha ngwanana ema ba se ba tswa fetola jale a santshitse le sira maine ye mamela kwa Date Motaung ore re tla qetela ka 2025 re tla qetela selemo se tlang Date Motaung ka di 1 tsa April ha makgulong a tlabe a etsa 40 years re tla be re qetela taba ena ha makgulong a tlabe a re 40 years re tlabe re qetela taba ena o bane le yena o sinwa ye o tlo utlwa taba ya dilemo tsa hae ha maine o tlo utlwa taba ya dilemo tsa hae ba hey wa tsaba Ntate Motaung wa tsaba ke leka o qeka tlhono ka mona ka phapusing ya ka ke a leka o e qeka mpa ku utlwa susumetso le leqhubu la moya o hana le lang ke mang a thusahalang ke mang ya thusahalang hona o na le momamedi ya thusahalang eo lenaneo la maqhulong yes le re moyane ha o ka ba le phapusi fela ah o ka ba le phapusi fela ha ke hane o rolle ha ke hane o robane o saja tsatsing lena empa ke kopa a ko be le phapusi hle yes ko be le phapusi di kene phapusing eo me phapusi eo e be ya Morena Jesu hallelujah Ntate Motaung ke hlotse ke taba ena itse ha o e bua ka re rao ka mathela ka stadium sa ka mona Mofokeng ka nka pele ka ngola ba dintho tse ding ha di batle hore di o fete hallelujah tshwanetse o di ngole fatshe Ntate Motaung jwale re nka mothinya o mong maine Ntate Motaung wa ntumella hore ha nako e fihla hanyane fela maine ke nke se fela hanyane fela moruti maine moruti maine ke ne ke kopa ho fa sebaka Ntate Motaung a re ntwa e qala lengoleng Ntate Motaung ke mo re qalang teng ha re lwana ha ntwa ile teng ha ntwa e ba teng ha se tsokotsane ha se fifo se phama o ya lengoleng Ntate Motaung maine tsama Ntate Motaung ha re nka mothinya o mong o nke maine jwale re se re na le phapusi eo dintho tse re utlwisang bohloko re di neha Morena Jesu Kriste Mofokeng momamedi ha o utlwa phapusi ena amen a se phapusi eo le mating ho maneuwe mantswe yana I owe you ke mantswe kapo ke phapusi eo ho maneuweng ho yona Morena Jesu Kriste ke mopholosi wa ka Morena Jesu Kriste ke mopholosi wa o ba phapusi eo ha e ka bewa mantswe yana I owe you hey ho bolela hore phapusi eo e fetohile banka yeo o tsetelang bohloko ho yona ai e le hore tsatsi le leng Ntate Motaung o tsebe ho iphetetsa phetetso ke ya Jehova amen wena o di rolela mo hore Morena Jesu sebetsa ka tsona wena o se tsibi ha o tloha mona mathateng ba Morena Jesu o itse tlong ho nna lona bohle ba khathetseng ba imetsweng kapa ba imelwang a re ke tla le imolla joko ya ka e shatsi ha ina boima Ntate Motaung re se re le mona tsama phoka bua tlhonolofalo bua bophelo bua dintho tse ntle bua bophelo Ntate Motaung bua kganya ka dinako tsohle ha momamedi ya ka e fumana mona Ntate Motaung ke etile nanao la makgulong
Satane o tsebe o tswa lehodimo. Maine. Satane ntate Motaung e ne le lenyeloi. Le re ha le eme ka pele le bina le khumamela. Thabo ene le pelong ya Jehova. Amen. Ine etsa hore ho bonahale mahadima ho tlohale diaduma troning ya hae. Tsama phoka. E seng ka baka la Satane ha bina empa ka baka la Thabo ya Modimo e le mo a ileng a etsa phoso te momamedi re tlhabana le lenaneo le le mo re tlang o ihlopholla ka botebo mo ke yang teng ke mona ntate Motaung. Satane Palama. o sebetsa moyeng. Palama. Thomo le engwe ntate Motaung e sa nepahala moruti a di malentswe e negative wa enka. Hakata wenka o ya Modimo re empa mama o itse tjena. Ke Satane. Le tsela Modimo le itse Modimo ha ikana o ikana ka yena mme o hloka boitatolo. Wena o ibua le negative. Satane. O ibua le jwalo. Satane tsama. Wa enka Satane. O matha ka yona. Matha ka yona. O matha Satane. O mo pasa di tsabolo. Ntwe negative o matha ka yona Satane. Matha ka yona ntate Motaung tsore wa tseba nna tjena le tjena e bile ho betere. Ntate Motaung Satane o Mobi. Hobane ha ya Modimo re mara o ibuile ka molomo wa hae. O tsho jwalo. Yena o bua ka molomo wa hae. Ntate Motaung ho bohlokwa hore ha re bua dintho tse nepahetseng. Ntate Motaung hopola re ile ra ba le dibeke tse 2 kapa tse 3 mo re ne re tshwere buka ya diprofobeng. Amen. Re lo botsamaele hape. Botsamaele Mofokeng. Diprofobia chapter 18 verse 21. Momamedi re botsa molomo wa Jehova. Ntate Motaung ha o ya ho yona leqephe ke 539. 539. Ntate Motaung. Ai ka jeno mmele wa ka wa bale ya maine ke a o tshaba o nka ka mona o tshwadi ai ka jeno ai 539 ke ho yona moruti. Diprofobia chapter 18 ha re ba le temana ya 21. Lefu le bophelo di matleng a leleme. Lefu le bophelo Ntate Motaung. di matleng a leleme. Yo. Ntate Motaung. Ileng temana Ntate Motaung. Lefu le bophelo di matleng a leleme. Ba le rata. Ntate Motaung. Ba tla ja tholwana tsa lona. Ntate Motaung hore na ke lefu kapa ke bophelo le na le ditholwana. Hobane ha o bua bophelo o bua khanya o bua botle punyeletso tswelo pele phamiso katiso o bua sekgola sa ditlhonolofalo. Jwale Bibele e re matla lona le lemeng la hao potso ke ena o bua eng ho wena. O bua eng ho bana ba hao. O bua eng ho monna kapa molekane wa hao. O bua eng ho bana beno le metswalle ya hao. Taba ena e bohlokwa Ntate Motaung hobane leleme le na le matla. Momamedi le na le matla. Le na le matla leleme le na le matla. Mme Ntate Motaung ba ratang bophelo ba buang bophelo. Bophelo bo ba etsahala. Oh yes. Ba buang katleho. Ntate Motaung katleho ya. Yes. Katleho ya ba atamela. Ntate Motaung a ke tsebe o kile wa elellwa na. Moruti wa ka. Ha una le metswalle momamedi ke ena taba. Ha una le metswalle. Amen. E buang masawana. E tsa meswaso e sa hlwekang. Mohlang o tla bua ka kelello. O bua ka pono. Ke mohlang ba arohanang le wena kapo ke mohlang ba tlotla o tshepa. Yeah. Mme ba ka ba tloa ho wena bana ba re wena o serious. Atho wena o bua bophelo. Bona ba bua bophelo. Jana Ntate Motaung kotsi ke ena ke ya hore ha o sa bua bophelo o bua lefu. Ho ba lefifi bophelong ba hao. Amen. Wa tseba fifi le ngale ya tliso ko ba Satane ya sa o batle. Yeah. Ke nana le yana Satane mohlomong matsatsi a mabona le o bua mara batho bana ba ntlama bana. Ba ntlama. Ba nkenya ntho tse seng tse ke sa di tsebeng.
a ke a bue tjena bolelo hore yena ke mofutsana ntate wa hae na sena le thole batswadi ba hae ene ha le tjena o ikamohela jwang ntate Motaung ke kopa re ke re etele phapusing ya babelehisi re ke re phapusing ya babelehisi re ke re shebe bana hona jwale ha ba hlaha dipetlele gore ke Baragwana kapo ke Mmanapo kapa ke hokae re ke re shebe bana ha ba hlaha ya moruti wa ka wa tseba ngwana e mo le mong a hlaha ntate Motaung ngwana e mo le mong a hlaha o hlaha ka bokamoso ka pele ho yena ka bokamoso ya molemo ha ona ngwana a hlahang ka boima bua bo a bojereng ha hlaha ntate Motaung le khepele le sweu tshwanetse a tlongola bophelo ba hae le khepele ho yena ngwana ntho batlang ho ingwana empa ngwana mo le mong a hlahang o hlahana le setempe phatleng sa bokamoso jale bua bokamoso di ma bophelo ba hae haleluya bua phunyeletso di ma bophelo ba hae amen ate hane ngwana na ka nna ba o tenne ke kopa o ska ba motela ka baka la diketso tsa hae o pula ha hlaona le ntho modimo a motshwarisitseng yona amen mentate Motaung ke nna le wena ke Mema Motaung le Mema Maine ba ka ba buang hlona le falo di ma bona nna le wena re na le mosebetsi momamedi mamele ntate Motaung jwale Salomono sare le leme le na le matla o tsho jalo o re lefu le bophelo di matleng a leleme ntate Motaung ba le ratang ba tla ja tholwana tsa lona ntate Motaung tsole hona mo sheba kgaolo ya 16 verse 24 e re ke 16 jalo ka tsho moruti Maine verse 24 puo tsentle puo tsentle ke le kgeha la dinotshi di monate moyeng wa motho ntate Motaung di matlafatsa masapo a hae ha go utlwe puo tsentle na di jwa ke le kgeha ntate o ja ntho tse monate mahe a dinotshi puo tsentle moyeng wa hao di etsa ntate Motaung ha bua mona Salomone ore moyeng wa motho di matlafatsa masapo a hae re ne re bua le ka ditaba tse buang manyalong mohlomong e ne le moruti wa hao maobane mohlomong ka jeno le tswela pele ka mosebetsi le ka bana ba tlang ba re jwale o kene lenyalong o tla etsa eng mo leleke mo tlose la no re no so mo kentse programmong ya hao mo phumule ka metsi a tjhesang programmong ya hao mo ntshe bohloko ke re ha o no tseba lo tseba o fihlela tshwara microphone o re papa a buile ntho e kana ke yona ena ntho re programa rona jwale kapa lenane tsamaiso le be le batho ba bangata ntsha motho yona ba tlaketlele ya metsi a bila o phumule ntate Motaung hai obane tsena o tlo bua ntho e seng yona yo ntate Motaung re ha yema a re ngwanena wa ngwaneso ke me ke nahanne o tlanyalwa ke molefi mon ebile ha mo tseba le hore ke motho ya itjellang ya thabelang pitsa tsena tse tshabehang tsena mo behelle ka thoko ska ba nna wa re yena na o tla khona ho buana khomelle ka thoko ha ona o se khona hana melle ka thoko bane o ibone ntho etsa etse lenyalong la o sielwa mo motho ba ka kukwa ila etsa ditaba jalo ba tla di tlwetsa ntate Motaung re ba lokisa bane December kapa Christmas ya se le haufi tjena pele selemo se twasa se tjhaki a tseba hore re kena manyalong a mangata ka tsela ena e makatsa kgetha batho ba tla ba bua lenyalong la hao montshe wa motseba rangwana o ke motho ya nwang hona a ska bua lenyalong la hao a nwele a qetella buile ntho e tlang ho hlaba bophelo ba ka montshe motlose motsutitsi
mme ntate Motaung ha o batle le mahehle batla motho a tla bua ka bokgutshwane ka pelo e bulehileng. Ntate Motaung wa bona nyalo lela le re rutile naneong la makgulo molaetsa wa tshwana ho na le ntho e lengwe shotang fela obane ke 1 John 4:18 ka mane ke John 4:18 ha wa kenya 1 e ileng ya tlisa phapang jwale ntate Motaung re momamedi ha o batla dintho tse ntle lenyalong la ha di bue wena atamela batho ba buang dintho tse ntle ntate ka lebitso la Morena Jesu ha modimo wa ka bo so re etsa hantle haka ntate o re bue bophelo re bue tlhonolofano amen godima bophelo ba rona re utlwile ntho tse ngata ntate amen so dinako tse ding di re imelang ha re a bua le puo ya rona e fetohile re utlwile modimo wa ka re be le phapusi hallelujah mme rone yona ntate re imologile phapusi teng mme Morena Jesu ke yena mookamedi wa yona re phamisa lebitso la hao hona jwale ka lebitso la Morena Jesu Kriste amen moruti wa ka amen amen ntate Motaung a re fe modimo sebaka ha ka o tshaba Mofokeng ntate Motaung ho na le ntho engwe special e modimo o fileng yona e makatsang e special ka tsela e makatsang ke a kokobela ntate Motaung ho na le ntho engwe modimo o fileng e kore ya ikgetha ntho ya ikgetha ke rata o leboa modimo ntate Maile yo ka o ra mphe wena ntate Motaung ha ke ne ke tsoma ke re banna modimo wa ko mphe moruti o mphe talente e felletseng o mphe 100% ya talente sho ntate Motaung modimo a re ke tla o fa yona hobane o kopa 100% a re nna ke tla o fa yona re kokobela ntate Motaung modimo a nkopanya le wena re tla e bua pale e gore na re ile ra kopana jwang amen ntate Motaung amen yo